Khublei pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san mentang sini kilong. Diang sakramen jimpen scam sans pa ngutam haum sening parish. Dendra ke taksi kalisau hamot pan. Rakhi National Voters Day bat sam epic haki Samla nongpo. Batda ka computer no senyang ke company Excel Foods ya ke skul savio. Bat mentangin pasya ke Khubor bakham banyak. Balat sans pa ngutam ki khun Samla kinthai bat shinrang, bat kilong kemi long kpa, kila pediang ya ke sakramen jingpen scam, nakikiti jong Most Reverend Bernard Lalu, Auxiliary Bishop ke Jylla nyamba Shillong, ha ke arpulai terik Kyllalyngkot ha sening parish. Ha kini ke sengi, lasdang da kemas bekut bala pin menta duk Bishop Sinrop Bernard Lalu. Lasinran lang da parish priest Reverend Padar Pius Shadap bat Reverend Padar Ribansius Masharing. Kejingpen scam kade kawai ni kinyotli ke sakramen ha kabalang Catholic. Ha kini ke sakramen Bishop Udwai upensle umpnyang ha ki Shillong mat bat ukot kerpat yu mensim bekut ban hiar halor kini ki para bangit ki papediang ya kini ke sakramen. Ke sakramen jingpen scam kapen klanya ke jinget Kristan Katolik bat ka aiboru ya wei pa wei bala yo pediang ya ka ban em ha ke jing em Kristan da ke jing shlur bat ke jing syampang. Hadin bala yo pediang ya kini ke sakramen man wei pa wei bala yo pediang udap da ke jing kemen mensim bat ke jing sngo ping hala ke mensim ya ke bor bala yo pediang no mensim bekot. Kaying mani hakani kesengi kala sawa de kisur besngau thiang ki bami ne ki rendang jong ki khun Samla ki bala yo pediang ya ke sakramen jingpen scam bat dap da ke jingkemen jong umensim bekot. Ya Pius Presiden di Balaya Bukti terbang dalam tajubi Samla film di Bapak bahwa David Dian sebenarnya jenis scam. Ketika dia terbang dalam tajubi baru akibat David Dian jenis scam. Bagi ini baru yang mulai juga start kategis di amalan dengan gaya baru mulai gaya ini ban kaya berdiri berdiam di sakramen. Kemudian dari bertepan kemudian kaya khususnya Paris atau bambi di lewat batu ketan di rumah sepul bertepan dari sakramen bertepan kata Jylla. Harus dibangun di Isma pun dan juga dia semangat keluarga anak keluarga yang belum pada lara ini cia made dan kita ibu juga itu kita dan cia meja ini berserah pada dalam ini beliau yang semen baptisma pada segi beliau yang semen baptisma syarana baptisma berdoa geli berbol itu kecil berlang cipular baptisma bagi klay. Bahkan Khubor bagi klay itu cuma nak cipular baptisma. Dari kita ipa klay cuma nak kata juni. Dari bayi nasab bayi juni itu barang ini nak baptisma. Tiba klay cuma nak baptisma nak kata juni akhmat cuma klay. Kata kalau ban klay kecil yang klay bertai usul bertai kecil itu bang. Mentara segitu syuabat ayat yang sekarang jelaskan hirup bisa bertemannya dengan kecukulan baptisma. Bagaimana kecukulan baptisma? Kebalah kita yang kasih baptisma, kebalah mencoba ini boleh berjudi cenderung ini baptisma apabila kena, dan mencoba ini apa? Dan mentara segitu syuabat yang sekarang jelaskan tidak ada yang setelah yang mencoba. Tidak ada yang setelah yang mencoba macam lain. Bagi kita yang usul, kita yang kecil berat, dan pelai kecil. Jadi ini kalau misalnya kata jadi nama kata lain sama macam sekarang kalau yang ikut belajar kalau suku kan saus nem channel belakang dalam kalau suku maka suku yang kemudian bagi suku lu makanya kecil pelai kecil itu berteman ada segi juga sekarang ada kalau makin klaim berdoa ada kalau makin dalam dia macam mulai itu sekarang ada juga macamnya kata yang ibarat pembeli ada berpelai kecil juga boleh. Katakan yang apa? Musa menembak beliau apa yang dia sama jelaskan. Pada bagi dia yang sama jelaskan, kebah mio ada yang kebor muslim pun, kebor muslim ada.
Musim lay wana lo chini we but I ni ka chini jo ka chini ka scam chini ka chini. Kalau siapa berdua macam ni kata benda telinga ini cahaya bahawa musim berkudu ai apabila dia yang sedang menjelaskan. Kata benda telinga cahaya bahawa musim berkudu ai apabila dia yang sedang menjelaskan. Kemudian kau nak pergi cahaya musim berkudu tiba-tiba kemudian kau mengiyo cahaya musim berkudu apabila dia yang sedang menjelaskan dan dia menjelaskan. Kaya dia menjelaskan. Kaya dia menjelaskan kerja musim. Bagaimana dia menjelaskan cabai. Kecil jadi ni menangkap mereka di sekolah di Pudekot di Kiu Semat ada jenang kecil jadi. Andai kecil mau mesti buku doa yang dia sekarang jelaskan, kadai kecil kadai. Bagaimana kita kecil kadai? Kecil kadai beliau dia sekarang jelaskan kadai. Beliau ini nak kecilin dan kesemak kecilin. Beliau ini nak kecilin dan kesemak kecilin. Beliau ini nak kecilin, beliau ini kecilin dan dijui kecilin dan kesemak kecilin. Kata kamu berdiri ba, hajam kajian tadi jadi beliau, dia boleh bersimpan ini, dia boleh berteliti ini, dia boleh bayar ini, dia boleh bayar kata ini, kata tadi jadi. Bahkan dia start kalau dia kebahagiaan dia sedang teruskan musim berkuat dia start berdiri, bah ini baca kajian jadi kita bersuja, kita tak tersanjung jumlah. Bagi berdiri itu yang mana kajian jadi, dia bah yang kedua Zaman dia nanti dia boleh bersenang berterenti. Nah kata-kata pasukan kita kesini bagi boleh dari semua juga kalau senang juga dapat bahagia kita. Kalau pun bagi cium di beliau pun diciptakan dia, pun diciptakan berdoa dia mana kecil. Dan lain dan lu dikatakan bagi yang duduk kecil. Dan lu dikatakan bagi yang duduk mausnya kecil. Dan lu dikatakan bagi yang dapat nanti juga benar kecil. Daripada ini para kau kerja senang di jumpa nanti ke jomblay. Kerja senang dari ini para kau kata kerja yang nanti ke jomblay. Apa bagi orang kerja ini bagi orang mesti berkuat dengan dia yang jelaskan dari kerja syamhan. Okay. Hakeno pai sngi ka arpulai terik Kyllalyngkot arjar arpun rio keladon kejingnya takuk kali hamot pran ha keba kawai ke kali sau keba kamai kelalit bantanra ikiwai pat ki kali kamai ha kate kejaka katkum kejing tep balayo lum loong begini kejingja kalalong ha kapor kumbalai beji no pai sngi aa kadau jong kani kejingnya takuk kadai namar ba unongnya kali sau ula kiring bat umla te la kamshu e kali bat ula lit tenra ya artli ki kali kamai ki badon ha kate kejaka na kani kejingja kamshim ladon kanu kejing mensau ya unongnya kali sau la rano shalum dingjri police station banle ya kabadon kam salah na kali तो हटाना पड़ेगा तो ये पॉइंट Khubor Senchar ke distrik Ribhoi ha ka arpulai terik Kyllalyngkot kila shimenta ban rakhi ke National Voters Day ya ka ba lapenlong ha Circuit House DC Office nongpo ka bela jurakhi man usnem ha ka arpusan terik Kyllalyngkot Henry Mintau Snem la rakhino ha ka arpulai terik Kyllalyngkot namar ka arpusan terik Kyllalyngkot kalangat ha ka sngiublai ha kini ke jing rakhi lawan ban shimenta da ka kong birani EDC kum ka kongsan ha ke jingedon lang uba Eric dekar video ke umling sin adi blok lembat kiwe ke officer ke baterai ke ni ke district ha kini ke sngi le pelong ru ye ke jingye kop Kyllalyngkot bat la sam ru de ki busket sha ki nong job bat ha ke juk kapor le pin kamti ru ya ki electors photo identity card le ni ki epic ha ki samla ki blaken jo shakarta khat pras nem sheneng ban thap vote ha ke sen beningkong
Schwaben penkut ik program hakini kesngi lepelong ru ya kejingiat pai ba la ni rally ha kejingalam jong ki Samla Mera Yuva Bharat Griboy na Circuit House DC Office she Indo Stadium Umlingkadat nongpo. Habakren hakini kelumpung rakhe sngi kinong tap vote ka kong birani kelepen pau baka arkusan trek Kyllalyngkot laju rakhe ka National Voters Day ka badai ke sngi balaseng ya ka Election Commission of India ECI hakari haka arkusan trek Kyllalyngkot khat khandai spa sanpo. Ka thong ba khmat e jong kani ka jing rakhe ka long ban penchlori ki pat ba ban shimenta da ka jingkit kle ya ka hok ban jet ikinong ya lam pat ba ban tap vote bat ban penchlori ki Samla ki bala kenjo ya karta khat pras nem shaneng bandon la ki jong ki elector photo identity card ani ki epic ban yo la ban jet mon sngoba ya la ki nong mikmat ha ki ying dorbar thawan ke Jylla bat hari India. This is not a new day, this is not a new program. They've all been familiar with this one, but to the new gathering, to the new first-time voters, I would like to welcome you to this arena where you are now a full-time participant of democracy. As we know, we have a country which is also known as the biggest democracy in the world. We have a population of more than 1 billion people. And we have a population of people under 35 years of age. We have about 65% of people in India who are below 35 years of age. So the new voters today, you have become a full-fledged citizen today, because when we talk about vote, when we talk about the right of the people to vote, we also have to remind ourselves that voting is not just a right, it is also a responsibility. So the Election Commission of India has established or has endeavored to bring an awareness to all the citizens who are eligible to vote the importance of the National Voters' Day. In its vision and in its endeavor to garner more participation from our young people, the National Voters' Day, I would like to tell you, was first established in 2011. Where we had celebrated the participation or the coming of the first-time voters. So today we can see quite a number, and I would like to congratulate all the BLO who has been able to mobilize the first-time voters to come and collect your epic today. As I was sitting here, I was listening to the song, which is so patriotic, and thank you once again to the Lakai group. They've always been ready to entertain us, to add color and poems and ceremony to a small program over here with the talent. Thank you once again. And I believe that most of you who have come today, the first-time voters, have also participated in the on-the-spot extempore speech competition the country today, because you have the courage, you have the chance, you have the power to change the condition of your living, the change condition of your country by exercising your vote, which I have told you from the beginning, it's not just a right. Voting is also a responsibility. So I would not like to take so much time, but I'd just like to remind once again to everyone present here, from our officers, the election team, our BLO, to work tirelessly to encourage people to come forward, to participate, to enroll. So as you have, you'll be getting your epic shortly. I would like you also to mobilize, to inspire your peers, your contemporaries, your friends who have not enrolled themselves in electoral roll, those who have reached the eligible age of 18 years of age or citizen of India. They are all entitled to come for enrollment and be enrolled in the electoral process. Kari India
Bat kiway pat isakan Ki bayas nok di Mera bharat man Nam nom leran ban karta Kasto sarong balong buku Kamay India Kawai ni ki company kebedon hash pomer beridwa riboy district kebelatip kerteng kum ke Excel Foods mentah kesengi ke arpulai terik Kyllalyngkot ketika company ke lelit jungo eka school Savio Secondary School Umjarasi Nongpo harengkat ke jingno senyang da set ki core computer harengkat berujing ban kiko syakate ke school bat kaderu kesin ke beningkong ban yo computer hapok keni ke school. Habayok banya keren bat ke laki moni das ke bedai HR lani ke human resource jong keni ke company. Kalau ong bakeni ke di kesin ke beningkong hapok sor nongpo ban nok senyang deki komputer syapok ki skul. Bat syuk-syuk kalau ong ru baladon kumbasau santeli ki skul ki bedon hapok riboy district kila nok senyang deki komputer syak ki skul. Habayok pat banya keren bat ke headmistress jong ke school Savio Secondary School Umjarasi Nongpo ke kong Margaret Jerwa kelepin pau ke jing sngongu ya ke company Excel Foods ke bala nok senyang deki komputer hapok ke school bat ki kena school kin yok ban pendon kami ke komputer kat kum kejuk ke pemerintah. Bat kalau ongru badailing ba ke jing yok sngo ke jongka na ke sorkar Jylla bakidon ki company bala ban kener ke jingerap shi ke school lingba kinu ki jingerap. We are coming from Excel Foods, 10 Mile GS Road. Our brand is Yummy Kiko and Golji. We donate here to desktop, and every month we are going given all river district schools. Sorry, Excel Foods. Mile completed, just start for last 6 months. 4 to 5. Linda, all school? Sorry, 4 to 5, 4, yeah. Hakabanang kong ngasyu asngaw syapang baka Sorkar Meghalaya kakerpat ya ki company badan baper hapo Meghalaya baka haban contribute any help mo kanu no jinyaram syaki education department to ngadon iparalok tengah wajing tiap ngani ngadon kam computer school ngakwa ban ai jing hikai kan diat syapang kena bakin tiap hakajuk menta ki kena school na class 5 do class 8 dai la ban ai ki ta jing hikai kan diat syapang ke computer Henry tang bangim don pisa mo hadin pada ngaya keren bebe parlok te ngatho application IME application hadin kata pada ki wan inspect license wan jengok ke school gi isya bangim don computer school bar ngapen pau kada kejing terang jonga bangakwa mhikai basic computer ki kena hadin kata ngatho application kilawan inspect naki company jongki hadin kata pada kila pediang application jonga bat mentakasngi kilawan aine arset ki komputer tetang mentahi bangidang yo hakajing mut diperkhat jonga ngakwa ban sedang nadu kelas 6 hadu kelas 8 baladon lat ladang gidang yo sisu 9 10 ru ngila ban introduce ya ke komputer kelas Bat da kini ki Khubor ngila poish ke bekut tat hadu pengdesem biang Khuborjylla.